Ukáž, ako papáš krásne. No? Spadlo mäsko, daj do pusinky. Mamka ti dá do pusky mäsko. Ham? Aj rýžu si dáš? Jej. Nevadí. Nič sa nestalo. Dobré je mäsko? Emka? Áno. Áno? Povedz mi pekne do kamery, áno. Emi? Emka? Áno? Nekýv hlavičkou, povedz pekne, áno? Áno. Mamka ti trošku pomôže, dobre? Ham. Zbieraš omrvinky, áno? Tu máš mäsko. Mňam, mňam. Veľká narastieš. Áno? Keď budeš všetko papať, že? Aj Lukáško je taký veľký. Aj Lučko je veľký. Emka, povedz Luky. Lučko. Lučko? Ešte raz mi povedz Lučko. 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 No. A kde je babka? Babka išla papa? Áno. So Sofiou? No. Aj so Sofinkou je papa. No. Áno. Dneska sme videli fotky, babku aj Sofinku. Áno. A pozdrav Sofii. Povedz ahoj Sofii. Povedz ahojte. Tuto mi povedz, tu mi povedz do kamery ahojte. Povedz ahojte. Ahoj. Ahojte, Sofii. Aj Sofinke zakyv. Haló. Tuto. Mne tuto zakyv. Ahojte. Povedz ahojte. Ahoj. Ahoj. No papaj. Ahojte. Aj babku pozdravíš? Ahoj. Ako povieš ahoj babka? Ahojte. Ahojte, áno. Kto prišiel? Kde je Lučko? Aha, Lučko. Žumia. Poď Lučko.